agsagana ka no asino ka man nga agtatakaw. Kundi maskara ka pa'y jaske ka. Saan mo amamaysaan ni Kapitana Orlando de Magipa? Adaytan tiloko. Sige, umasidag ka pa'y. Ay, babadak kita, oy! Sino nilang silukan yak? Hindi nag-ibitin na mabalinswaek! Mga siyaw! Torquato balingbeng! Sikat agtatakaw! Kapitana, my loves, my ex-love, ay, sana nagtatakaw, kadwa na, body nak, sana ya, ex-lover nak, Sumarjan ka! Labed! Dita ka nga aking gain ton bigat! Huda! Kapitana Orang! Ina ti barangay, istrikta iti panagkita ti kaadwan. Na formal, ngem nakasagana amang irupir iti kalintigan na apagsayaatan ti kaadwan. Naidumduma ti galad na apagbutbut ngan dagiti mangkon kontra ken kuana. Limandok ti imana kadagiti tao a papaanawa. Ngem, nalukneng met ti panagpuspuso na kadagiti tao a makasapol iti saranay na. Kapitana Orang! Manipod iti diploma ni Jovi Dupais, ken iti direksyon ni Perry Claro. Musika, JR. Pinartua ti Lady L Productions para iti Lady L Channel. Kapitana Orang! Naimbag nga oras yu amin kagayem. Manipod iti Lady L Productions ken Lady L Channel. Isagot mi kada kayo tituloy ti pakasaritaan anapauluan. Sungsong! Dito'y programa tayo. Kapitana Orang! Maday, tinasingpet launay, tabureng ti kastabiyag. Anya? No aramidem ti kas iti aramidak, ma-enjoy mo ti kinabarom. Ken, sigurado nga adupay ti maam-ammom at checks. Anya? Sige, tagi-tagay ka, tapno ma-enjoy mo ti kaadata ditoy. Ha? Kumit-kita ni Lorna ditoy. Apag isaw, yam-ammo ka kenkwana, taparang no isaw ti kaunaan nga agbalin at chicks mo, dito'y surot-surout. Ha? Asus, kababain tata. Anya kababain? Balasang siguro da jay ita agtrab-trabaho dito'y inuman. Ket baro kamay. Di nagsayaan. San ka day? Adan tumaten chicks mo. Saanan tata? Aginom talangan. Nagkapoy ka maten abaraw? Wano saan day may sa abalasang ti ayabanta ni Dalay? Saan nga rodan tata? Aman! Ayabak! Mabitlaan ta payapayak. May mayat da di abalasang ta game na game no sumango iti customer da. Dali, si kansamo ti paypayapayan ni Tata Torquato. Wen nagpaiso. Gwapo di kadwana si ka. Itala makitak dito dayjay. Mabit lang tamapanak ijay. Ay aganad ka. Ang mga pagmamanyakan na ka ni Tata Torquato. Kaslaad naman manyakis na ngamin dayjay. Sana bale, ti importante kat ada kwartana. Ha? Okay lang nga bastusan na ka?
praktikala kanya. Urayan niya ditan ti aramiden na. Basta money down first. Ha? Kasta lang ti aramiden, tapno makakwartata iti ado, bayat ti kaadata dito bar. Sideline ta daytan. Ay, diyak ka ba ilan nga ramiden dayta? No pabebe ka, awan lat amokon. O sige, mabit lang. Tamapanak iti table da tatator kwato. Kita umasidigan ditaw ni balasang dalay. Hehehe. Ha? Kunak namin na saan yun nga ayaban tata. Oh, naikalaki din aya. Siya nga ron ti makaamukin ka. Mas ma-enjoy mo no adda balasang iti abay mo no madamati panaginom ta. Hi! Kumusta kayo dito table yo, Tata Turquates? Ah, kwa. Kastoy, mabureng dahito yung kadwak, iso nga inayaban ka. Ha? Di kagda nagpogi. Tasyak ti mang ray-rayaw kan ka. Bayat ti kaadayo ditoy. Kwa. Sige, agtugaw ka dita abay ni Roman, tapno saan amabureng. Ah, sure. Ngam, amoy matan. Ada bayad ti panagtugaw ko iti table ti customer. Di ka agdanag. No problem dayta. Taado ti kwarta ni Roman akadwak. Ha? Tata? Talaga? Ato ti kwartam? Ay, nagsayaat matan. Tado lang aro dun ti kwartam. Nagtaer ka pay. Kwa. Di ka agtukmetok ma'am Roman. Kasaumlatan ni ading balasag. Lucia, apay nga awan pa lang ni Roman. Nasumok ng samat ti marabyan nga agawad. Wan nga road. Ang amangan no napan mo't iti ayan dagiti gagayem na. Sino ko mga itigayim na dito kat bakasyonista laeng? Awan matan dagiti sigod agagayim na iduubing akabaranggayan tayo ta naga-abroad damatan. Ay katanyala ti ammom ngay. Amangan no adda nasarakan na agagayem na dita. Tirigat na, no makasarak iti mangisong-song kan kwa na iti saan anasayaat. Ha? Eh, saan mo't siguro tanasingpot ni Roman? Amo na ti madekan na sayaat. Wanangam adon samot ti nasisingpot dita na isong-song kat nagbalinda apapaanawan. Korang jay pulutan Roman iso nga orderem pay daytoy. Oh, dayta. Ah. Ha? Nagadun ti na-order ta. Tata. Sana bale ta adumet ti kwartam. Ha? Wanmat ngamin Roman. Nakita ka nagado ti kwartam itay iti pitakam. Basit lang tayo dali. Makaturturo nga paikit din. Oresyak, magaturturo ak matan. Idumog kuman pay dito lamisaan ta ag-charge sakpay. Uston to no sumangpet manan jay in-order mo pulutan. Oray siya. Makaturturo ka talagan. Tata Turquato. Ha? Indumog dan adwa. Ayos! Ipaturay ko amar na kanda sakbay akarawag ti bulsa ni Roman nga ayan ti kwartana. Makado ak itarabiin no kaskasano. Lorna, ibagham ka lagi ti customer tag saratayan.
Nasa papaymot, boss. Kasto ya talaga ti oras ti panagsisira. Jak laki di tulok nga ipasira ni kapitana da iti barko no jak agtumpalit ti ordinansa. Narigat sama iti makansila ti business permit na. Sige nga rod, boss. Tayo nakibaga ka dagiti customer nga ibusin dalangan dagiti orders da. Kat agsira tayon. Huwan, saan kayo matangag Pastor Pai? One, boss. Apay may kayo katagiti tanod diyo, kapitana. Kaya't kulang nga siguraduan no agsira kayo iti umno nga oras. Uwan, kapitana, di kagtanag taing rugimin ti agsara. At dalaing dagiti nabatbati a customer di tao na, ngem ibusan dalaing dagiti order da. Nasayaat. Jak kaya ti makangag iti reklamaw kontra dito'y barmaw ambaw. Sure, kapitana. Awalan na po sa nagreklamaw ta tungtong palagmatan dagiti paglintagan dito'y barangay tayaw. Kasta mo ta talaga ti rumbang. Isa mabalin sardingan yung umay agpalpaliw ditayan ko, kapitana. Awan mo talagang tinasalungasing ko alintag. Apay ngay nga isuro na kiti aramidag. Trabahok dayta. Kita ti pagsayaatan ti kabaranggayak. Iso adinak nga rod lapdan nga agronda iti rabiay no kayat kaw. Ta adaw dagiti agwalang-walang anatatangken ti ulo na ken papaanawa amang riribaw iti rabiay. Dali, riingamon dagita dua nakaturog tani, agrikip tayon. Itay pa'y nga rod aririingag ida, ngam nagrigat damot ariingan. Ala, kasano nga rod dayto yan? Sapay bilin ni boss sa mangrikip tayon. Ipupok tayong salaangan diti pwesto dagiti adwa. Anya? Sana mabalin ang mga numadaksan tayo. Sige nga rod, tulungan naklangan namang riing kadakwada. Sige. Ay, sir. Sir, agriin kayon. Agrikip kami dito yung pwesto. Sir. Ha? Agriing kan Roman. Riing ang matan ti kadom alakay, tamang rikap kamin. Kastaya. Tataturkwato. Agri ka tagawid tan. Agbayad kayo matan iti inur-order yaw. Sakbay nga agawid kayo, sir. Ni, saan ka di pa nakabayad? Oh, dali. San ka di pa yan nakabayad? Saan pa'y? Isong agbayad kayon. Mano ka di ti bayadak? Mabitlaang, talaak, jelistaan nyo. Adto iti babayadan nyo na order yo. Agyaman ha? Dahito ti bayadan may? Wan, tadagita amin tinorder yo. Nagdakkel matan. Kasta talaga ditoy. Nalakapay ket di ati presyo mi ditoy. Grabe. Nagdakkel matan dahito bayadak? Sana bali taado mati kwartam. Iso asiguradong awan parikot iti pagbayad mo. Saan mo't nga do ti kwartak? Mabit lang nga rod Ha? Ayun di wallet ko na iti bulsak nga Awan mo tan. Ha? Dito lang mo tinang ipanak iti wallet ko. Ayan na day jayan nga Ay sus! Agkaratakder ka itay amapmapan iji CR. Ang mga nang iji tinakatinagam kat napido ton dagiti daduma itay a customer. Anya? Ni, Jack mo't agkaratakder itay amapan isisira. Saan mo lang amalagip ta permimot ton ti bartek mo itay? Ngam no ita, medyo nausawan kan. Ay sus, kasano da ito yan? Ayan di wallet ko. Tatatur ko ataw.
Agring kayo man. Sobra mo dito naturog yukot ni. Ada parikot asangun tayo. Apa yung di pala rumuarda Torquato kan di kaduana? Kuwa boss, ada ngamin ti problema. Ano ba ita? Napukaw di wallet ni Roman akadwa ni Tata Torquato, kat awan ti bayad da. Aha, niya. Imposible mo daitan. Ang mga nagpalpalo sa dalain, tadi na kaya tagbayad. Dahil ti jakam mo, boss. Kasto nga minto style ni Torquato. Ang mga nainsuro na mo tan di kadwana nga aglaga iti istorya. Tapos sana nagbayad iti nagdakala babayaran na. Anyang ro ti aramidak, boss. Pagawidak ka di idan? San pa'y? Saan na nga gawid no saan da makabayad? Saan kayo nga agpalasot adwa? Alala, agbayad kayo. Awan nga ti pagbayad may napukaw jay pitakan ni Roman. Apaya di ka makaawat. Kanayo na kasta. Malas ka siguro akadwat na sino man na subrag dito'y barko. Isungad dalat na timade mapasawak. Anya? Apay nga asyak matante nagbalay na malas. Uwan ata, nagbali na malas dito kadwam, gapukan ka. Sana ka malas. Tata, palubusan ta kami kumarumwar. Sana balit agbayad ak matlaang. Sana ka tumaray kapulang tinautang mi nga ininom mi kan pinulutan mi. Wan, adot ti kwarta ni Roman kunamsa. Isa din na nga rod itarayan ti bayad tinalamot ken na inumay. Nagbaknang pa ni Pipitaw may bisprintol nga ulitag na kunamsa. Ulitag mo ni Pipito. Kasta nga rod tata. Nasaya ata na ibaganda ita. Tadusan ka nga magbayad itong bigat. Mapanang ijayan ni Pipito ta iso ti singre. Ala, saan tata? Kababayin. Diyak kahit nga dati makuna na Uncle Pipito kanyak. Ang mga napagsublin na kadina oras ijay Hawaii. No, kasta nga rod. Di mo liplipatan itong bigat, bayadan, jay utang mo, ah? Lorna, kitaang o. Ha? Nagadumot ton dayta akwartam? Nangalami ti dayta? Siyempre, tip ko ijay bar apag trabahwan ta. Nagdakul mo ton dayta agatad? Kunakmat ngamin kan ka, nalakalaang ti paka-sideline ijay bar, basta saan ka na arte. Ha? No na arte ka makitable, awan ati maalam atip mo, iso atuladan nak. Nagdakkel day ti kwartak. Ay, diyak kabailan nga min at talaga ti kasta. Ag-serve lang iti order ti kabailak nga ramidon. Well, no kasta ti kayat mo, makamo ka. Gamaad-ado ti makwartak ng sikano na arte ka nga ag-sideline. Malamaturog tanta ni. Adali man ti rabi eh. Datalaang sigurong tinakariing dito boarding house. Sige lang, umuna ka na maturog. Tabi lang, agpay da ito'y nagado, akwarta. Pipex, anya pa'y latikoam. Di ka pa'y simrag apulo si Jessiled. Di mo kunaan maturog ka dito'y salas. Orayak nga rin asamangpet ni Roman. Nalakay at mapabasol ka dagiti nagado akakabagyak na maisagmak ni Roman iti kaadana dito'y Pilipinas. Kat saan mo matabasol no saan pa'y anagawid? Ay, napanan nga tanday jay. Panagkunak, nakasarakan iti barkada na anang isungsong kan kwa na. Iso amaturog kakit dain. Iso matan ti mamuyat kan ka. Jak nga rin makaturog. Agsagana kanyak da dya Roman.
Paisong-song-songkit din itino asino man laditan anang isong-song kan kuana. Pag timog ida no maamwak no asino man ti kadwana. Madya talaga. Maululawak pailaeng. Oray siyak nga rod. Maditirik na, tata. Sana ka nairom nga gininom. Sa nabalit may ruwam kanto malaeng. Papanan na ngayon no sana kasta. Ha? Yaks! Apay ngay adita kamatan nagbakwar. Agpakan kamatan iti pataw. Sapay maiparek ti agrugit ditoy taadata pailaeng ditoy plaza. Kasanugot, makabakbakwarak at talaga na. Kitaan nyo anay imbag ti aglawlaw Abangan no adda tinakadanon ditoy alukaw. Ha? Ay sos, ang turong sa amaten ni Kapitana dito'y ayanta. Anya? Oh my God, aglimang ta. Tamangan no, papidot na ta kadagiti tanod na. Makita nga ta ni Kapitana orang dagiti dua. Anyamot taramidan ni Pipito no maamuan na ni Torquato tinangisungsongkan ni Roman akanakan na. Gagayem, di uliwayan na denggen tituloy ti pakasaritaan ana pauluan. Sungsong! Dito'y programa tayo. Kapitana Orang! Musika ken sound effects, JR. Insurat ken iti direksyon ni Jovi Dupais. Sagot kada kayo ti Lady L Productions ken Lady L Channel. Kapitana Orang! Thank you so much, kadrama! Kung magustuhan nyo na dramas tayo, like, share, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here!